Warm welcome. This is DISKI lovers. Suma ngateni shangateni fombo slava ashutsubira suwa spatsame kunwane. Timu ya Orlando Pirates bwana mosi kudiwana ikokunda timu ya AMAZULU nga skoro zibiri ikagomba. Skoro zikudanga msuwana rele Mofokeng. Zota mapezi timu ya Orlando Pirates bwana mosi ikodiwana kabimo automa. My brother no bona kadela demtrambo gondobona mtambo no bore timu ya AMAZULU inga ashukudira zobudi. Peti no tongendira bwana mosi. Yeah, no thoughts of the Amanda. Avarandi to judge pinga tume mercy wa TV wa DISKI lovers. Tireba funa ritwana vingi. Usiku na masia rina vini. Mugandi ono ulansongo wangu and share and follow and like and subscribe. Zote mekisa Amanda my brother. Kama sirigimile kwa Toma my brother. Ndona belesa timu ya Orlando Pirates katina timu ya AMAZULU. Pedi ndichiko vona timu ya Orlando Pirates yetakonga tempo kula nasenga Amanda. Kama sirigimile sedzauri ndingapi timu ya AMAZULU yadiwane kukundira waone kalotoro thoma ndingapi timu ya Orlando Pirates yadiwane kubana nungo choto diwane kulima mapalani Orlando Pirates ya rijinga ro jena ka kalotoro thoma nditso professori mugudisi watha zone plan dzavo avongo plana zone avongo jena zone ngemendiya ngori boko shumisa formation ya ne iva ichikwambore ndinde riko do tsireledza arali vasedza timu ya AMAZULU yotothomana mutambo yene ine yotopaka bazi nga formation ine yavori ndi 3-4-3 ine eyo formation ikwambori vozungu voestieni vasongo yange banda ndiko vona zungu ova a deep defending too much ova kokondo urimubone achikokona create zvimwe zvezvikara kakadzi through passes tingovona na through passes na tiye musona ainchamsona zungu tingovona timu ya AMAZULU ichikopana dikitelo lori idiwane ichikwama palani ya musona chain ndingovona timu ya AMAZULU ine yopaka bazi ubva kaminete wotothoma goal yokorawo yoyo totairi kore ngori iko bidza mutsiko iko bidza timu ya Orlando Pirates uri aide na bola khayo yonengeno isikokona ubva ndandikokona ubona vatambi unosvika 6 or 7 va timu ya AMAZULU voipaka bazi zvasiya zvikwambori mistake mutipedzi ni punishment zvova zvototeya uri AMAZULU idiwane ichikokoriwa kalotaro tothoma iko uya timu ya AMAZULU ngaritolo bima brother uko vamswa na zungu uko vamswa na STN era vada varisanga manda uri ndivatambe navo vana experience vene vangaita zvokwine saka timu ya AMAZULU pedi ikuisa phanda timu ya Orlando Pirates kalotolo bobili udwane chikudominator ndizvipiyo zvine mugudisi wadu vavo kuzvita kwine kauno mutambo kalotolo thoma katenga kalotolo bobili musisa svika 80 minutes ya nditsokopfesa uri timu ya AMAZULU wofuna mugudisi wadu vodia goal dzovalawo kalotolo bobili nditsokopfesa uri unchamusona talent mbata zvova songoteya uyanga hanne tiko hana makhalo ava akutsireledza kwine ngori rari chivoto utsireledza kauno mutambo ri away na 3 point rikudzinyaka dzote rikowina riyato ritsireledze mara uyanga hanne riyato tsireledza ngokora golu nji arali vasedza yo kalutalo vili zvova zvichiva ikondera timu ya Orlando Pirates uri iye nga manda so nditsokopfesa uri unchamuswa na talent mbata zvodhimula kuyele kwa timu ya Orlando Pirates mapalani a AMAZULU nditsokopfesa uri ndimwe changes uyanga hanne mugudisi wadi dzasongoteya uri vadziite yova na chanduko dzote timu ya AMAZULU dzisikothano my brother musi iko vakauno mutambo pedi mapunga ngava uri dzotusa minthanduko dza mugudisi watha zwane kha timu ya AMAZULU hone yai ukodiwana chikojena masindi nemutajela kha timu ya Orlando Pirates ukodiwana kojena biyongo fana zvezvaitira kha game ipirawo zvatusa mini udiwana vachikojena ya nditsokopfesa uri ujena musona matinyi nemutajela haupelisa tempo ya mutambo uri riko leader zvazvino arelax aronoka bora mara nditsokopfesa uri aufuna masindi nemutajela ojena una musona nakufisa nonga talent bata and akutenda umuvha goli ya vuvili ofuna yotavanya utsvika even ndaona musi ndichinga mbanga goli ya vuvili yori musona rele Mofokeng class is permanent my brother ndi vamwe vatambi venei chenjemo vanacho what a turning, what a shooting. Nditsokopfesa uri mulinda uno asina choice
kha bola ya vhuvhili i tshi kora. So ndi khou mfhululedza na u ṱuwa hawe na u vha mutambi wa ḓuvha kha mutambi wa ṋamusi zwo tou tea. Nda ndi khou ḓisola ndi na vhone ndi khou sumbedza uri ha sa vha a polisi hu tea u vha Mofokeng. So o zwi khwaṱhisedza musi wana Mofokeng ngo kora golo ya vhuvhili uri ndi ene mutambi wa ḓuvha kha ḓuvha ḽa ṋamusi. Yo ri tshi swika minute ya swika 80 minutes kha uno mutambo ho sala minute yavho swika ya 10 uri ndi wane khou ya magumoni kha uno mutambo. Nda vhona thimu ya Mazulu i tshi nga i khou vhuya gameini vha vha na bola ya vhuḓi nga maanḓa vha ḓi wana vha tshi khou isa mapana ya sipo chain fhedzi ya mashudu mavhi a ḓi wana a tshi khou i bvisa. Yo vha na 5 minutes yoṱhe thimu ya Mazulu yo khou kona u swika hone ḓi wane khou kwanyedza thimu ya Orlando Pirates. Ndi ngafhi vha khou swika na wana mugudisi vho Arthur Zwane uri vha kona u ḓi wana vha khou kwanyedza Orlando Pirates 5 minutes yoṱhe. Ya ndi soko pfesa uri tshikhala tsho uri vha Arthur Zwane vha ḓi wane vha khou ya vho lenga u vhala mutambo kha second half ngori ho ri bviswa musi wana talent butter ndi hone he vha musi wana vho dzone na vhone ho funa vho tshintsha kutambele kwavho vha lenga u rida uri muthu ya vha o fara uri Nelson Yenge hovho talent butter a vha khou kona u ya phanḓa a khou kona u ya murahu. So energy ye vha nayo musi wana talent butter yo vha i yone energy ye vha i khou kona u ita uri thimu ya Mazulu isa kone u ya fhethu ngori o vha khou wanala kha sekele a vha khou wanala a khou tsireledza a khou vhonala musi thimu i tshi khou athaka. So o ita no dia iṅwe dzi shotho mashudu mavhi a ingo ya ina nungo dzine i nga kora goalkeeper. So mara ndi soko pfesa uri musi wana talent butter ndi ene musi wana we a vha a tshi khou kona u linka attacking midfielder attacking striking force tsawe na defending yawe. So ndi soko pfesa uri ndi ene musiwana we ari a tshi bva zwa kona u vusanyana mato thimu ya Mazulu uri ri nga ya phala fhethu. Zwa zwino mabrada ni khou vhona mini ngori ndi kwamba nga thimu ya Orlando Pirates ni yo dzula vho legelegeni zwa zwino i khou fhira thimu ya Mamelodi Sundowns nga 2 point. Zwa tamba vhezuri mitambo yoṱhe nga zwa zwino i khou lingana. Thimu ya Mazulu nayo yo ḓi wana vho rela uri ya tshi nga wina ya ḓi wana kha vhimo thoma. Zwa zwino thimu ya Orlando Pirates i vho legelegeni ata thimu ya Mamelodi Sundowns nga fhasi ya vha na thimu ya Kaizer Chiefs. Zwi tshi tamba mini zwino ni kha ligi ya fhano Afrika Tshipembe? Ya ndi khou vhona uri ligi i khou nyanyula kha top 4. Ndi khou vhona uri huna competition kha top 4. A si amba uri Pirates ya dzhia league. Hu tshe na thimu yo nga Kaizer Chiefs, hu tshe na thimu yo nga Mamelodi Sundowns na yone ine Orlando Pirates. U vha hoya nga nṱha zwi amba uri i ḓi wane i tshi khou vha vhugwena heno season ndi mafhungo o tsireledza ndi mafhungo yo maintaina zwino ngori i phanḓa nga 3 point ri kwamba nga game nthihi ine arali ya tsudza game nthihi dzi renga murahu dza wina game nthihi zwi a sila I think ngari ndi 2 yeah 2 point ndi 2 point ka Mamelodi Sundowns. Yeah. Ngeno i tshi vha i 5 point ka timu ya Kaizer Chiefs. Yeah. So zwa sia zwi khou amba uri kha Kaizer Chiefs ndi game mbili fhedzi dzine edzo game i tshe na Kaizer Chiefs game mbili i tshe na Mamelodi Sundowns game nthihi. So nṋe ndi soko pfesa uri Orlando Pirates yone ine i nga ḓi decidela u dzhia league kha thimu ya Kaizer Chiefs na kha thimu ya Mamelodi Sundowns. Kuli kwesa nga maanḓa mabrada lushaka lwoṱhe lwa Diski Lovers vha make sure vha subscribe vha like vha comment ri vha funisa zwiṅwe. Timuliwe